Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Kahanyo Trap Youth Council West Khasi Hills District. Hakasngi pale jong katayo, kaladawan u Deputy Commissioner ka West Khasi Hills paun penbet no shat ya ka exam DSC hapo ka district. Ya barok ki pos ki balat, kenang baki samla wat kam kin yo mensim, namala daslam kim yo alat syu na du bompat penbet ya ka roster system. Halor kani ka benta hapo ka jingyalam usamla lumlang khars imli President haka arpau khandai tarik ubenai rempang arja arpau saw ka HYC West Khasi Hills kala lejru bani kendu ya UDC ka West Khasi Hills uba Garrett LSN Dites. Usamla lumlang ulo ongru bakumbalong menta layi hakilat pathai khobor baka DSC Eastern West Khasi Hills District haka arpau handru tarik urempang arja arpau saw kala yat shat ban pelat advertisement ya ki post baper kebala kedauru prapau persen khasi bat garo bat arpau persen nakabenta ki unreserve. Nangta syu menteri kejala ukan rat ki sangma haka dorbar ha assembly ulaong ki deputy commissioner ki district ki deban yat shakmat ban penlong ki exam bat interview lingba ki DSC bat kimdon kam syu ban pha shakatanat personal khnang baka kam kan kham kloy. Ngis ngotho baka jingkran UCM ka aibor UDC ban le ya ka badan kam nginget bat ngikermen baka district jongiru kanya shakmat ya barok ki pos ki balat ha barok ki tanat hapo ka district bat ka DSC kan penyat ha ka lenti khot bat suba kumbala ajing tho da ka seng ha ki benai baladep ong usamla lumlang nakaliang jongi ka HYC West Khasi Hills District mentakasngi nilai kendu ya Deputy Commissioner jangka West Khasi Hills District saya berat hadin ka ba yoi lembak kilat patai kubur nakaliang jangka office jong DC jong ka Eastern West Khasi Hills District lembaga DSC bila sedang banyak cai namta ban ai amtas namta ki kam ko jong ka DSC jong ka Eastern West Khasi Hills District tikumta nagliang jengi kumbang yu iru nagliang jong kontrak ki sangma wa de pong ha ko jong ka dobar ha assembly ba nagliang jong ka nagliang jong ong ba sarkar kala ailat ya kini ki Deputy Commissioner juga chairman juga DSC bakin pendiak syakmat no namta ka kam tung jam hapo di district nomor kilo dia kam jam mendat kam syuban lej banda lej ajing tho ka personal partner tina kalian jungi ngiwan kendu di sim tagasngi ba nakalian jungi kerpat ba hadin la bet ini kam postar bakin ya chaphang namta kam tina kalian jungi sungu yo sa DC ba ila kularangi ba mentas nam insa le no ya syakmat namta ka DSC exam bakin ya chakran namta kijing.com namta batung ni di kam ba per lembag DSC baru di department po ka West Khasi District te nagliang jung nilai ekran ba nagliang jung iru nilai discuss ba kade bandan ru ka bahak namta ki niki baduna dekat met nalor ka ba kumbang ilai ka Eastern West Khasi District 40% namta khasi jantia namta 40% namta ki unreserved te hendrai mentang ile kren beri banaglang ju iru ong bakit ba roster system ba insa pendet takadur baga dewan dan nawa kadan ke 40% namta khasi jantia te dewan dan ru namta ki unreserved but nawa kata khasan persen unreserved but 100% giwe but kunjuru ni lekat balak ban pendrungi disable hakani ka thup nang ba margi iru ni namta ka jong kam ki jongki tina kalian jungi nges kam banal yang saya bersiru kembali kelar ni pamantas nam kede bandan ke DSC habarok ki pus ke bala japo jang West Khasi District di pandang ke fer mentai nang kinanglum mandia cepat namta kini kam nget ba nak kalian jungi ru nang ye budin kini nomor ngikwa ba ke kam tung jam hapo jang West Khasi kan ya sekarang berkunjung ngilapen kan mau ye DC ba ke jengkwa jungi HYC kembali kendu benai baladap bagi jengkwa jungi ba ka DSC gede walong ko khut ko subah namba ke bisama wat kam kin nong ba sangai bagi jeng wat kam hentam ke jeng khot ke nang bagi exam tinggal bandal yang disiru keluar ba unsur kia kum nilai keren mulai baladap ba unsur kia ba kam khut ko subah kata ke jeng kendu tasih. Citizen First.
is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.